Kimati berkiden jat kibla proid dak do Dr. John L. Sailurin tathiang bam kwai hadwar blay hakabay de Kam Shakri Paidbah lingba kilat jing sumar repair berkumjuru ki jaka sumar Paidbah ki bola seng hakajala klanang yai Bteng na kawai ka por shakawai par wala umdan shu hakani kasla perthai yakani ki jing Bteng ki jing ang nur ki jong u lanang Bteng man pen urrong ki ni ki jing ang nur ki jong u de ki khon ki kti ber ki bahiyeng hasem ki jong u hi Walai Dr. Sailu imdan shu akan ikas lapar thai Henry ki kam babha ki jong I hakaliang kalar jeng sumar pang kranang yai Bteng tar hadu kini gisngi hakabala la ban penpau perthai na kabenta ka jing Shakri Paidbah lingba ki jing nang penyar ki la jeng sumar jong ka Bethany Outreach Hospital shikiwe ki benta jong ka jalla Hakaba ka kinhun jo ka Bethany Outreach klala ban place ka way par ka jaka sumar pang Paidbah kabla jer kerteng kum ka Bethany Hospital Outreach Diagnostics and Primary Care Center Haberni Hat Proper Riboy District ya kabala play ka khasan tare unailar ahaja arpho ka bedairu ka sngi rakhi ka sngi lai loi ka bahnyau pusaw jong kari India Kabni ko nge burung ngebeli Paidbah bla ai bla ke ku yang Bethany Hospital yang kebawa ai Shakri Paidbah tak bede komentar perkaya baru berdunia ikhlak dekam juga berkedai lembar kejeng perkat berkejeng anggur kejeng se ini director Dr. John L. Sailurin punya bangpa dua kepada ulah ini Diagnostics and Primary Care Center Bteng yang pernah susu penai Kam Shakri nang mata Paidbah sang dikatakan sampai di perkaya ngapau kejeng sumbu ya kedua basung ketumpanian pokok apabila kelainan tilang menyetrailang tampan kiu ketumpanian yang ini kejeng anggur kejumi bat pun ulong ya kei coba seilahmu ban ni ya kini ke unit hangi hapo panehan kapan ai Bteng Bethany Hospital Outreach Diagnostics and Primary Care Center Hakani ka Bethany Hospital Outreach Diagnostics and Primary Care Center ki Paidbah jo kathan bernihat hi brok wei kin la ban yo e jing sumar ki badan kam e hakabon ai ka jing Shakri lingba ki kamera pin nong pang ke x-ray ka ultrasound scanning ka jaka test nam bar ka jaka data wai ki ban tre kam na ru ka por shi pho bejemin step hadon ru beje jan men i jington hakni ka setup ini facilities dengan kantong dengan kamera dokter lepas kamera pet dan examine ia kinoko kandon ke x-ray facilities kandon ke ultrasound facilities dan scanning kandon ke Jakarta test kandon kerja bagi kilowat berbagi Paidbah dengan kamu bagi nombang dengan kamu membuat sobat dari kelas di orang ini kami yang tentang sedang datang ke OPD services. Kapan sedang nunggu wash hoje, hadu henti hoje jani. But hari ini kesana midang di Dr. Bishop Kumar Bawa, iban pek pankmi yang disada kali ini kita tunjuk ini yang baik tentang penjara yang nanti nang ni syafma.